जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावनो बोरै हा दं होनना मिथिनो फर्मनासो मिथिगोन फर्मननि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसबनाय बायदि सबखौ दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अबेबा दोरोदनानै लांदों होननानै बे हाखौ जों हगारा बे हाया जोंनिखा आदानि कम्पानि बे हाखौ जों हगारा थै होगोन जिउ गारगोन थेवबो हगारा आदानि कम्पानि बे हाया जोंनिखा बे हाखौ जों हगारा पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोनजोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदों रायलायहैदों प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो मा अटंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि फटबल जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसबनाय बायदि सबखौ दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अबेबा दोरोदनानै लांदों होननानै दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जों बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा CM-खौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो पुलिस प्रशासन पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार थनहरदों बिसोर आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावनो बोरै हा दं होनना मिथिनो प्रमदासो मिथिगोन फर्मननि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 এই অঞ্চলত আমার জমিটো আদানি কোম্পানিয়ে মানে থার্মেল প্রজেক্ট বানাবার বিচাৰিছে এই কারণে আমার এই খালপানি ফাগলিজরা পার্ট 2 পার্ট 1 এই দুকিচুকি আর মাওয়ামারি এইবিলাক গাঁও মানে ৰাইজে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে আমি মাটি নিদিম যেহেতু ইমান দিনে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি আহিছে পাগলিজৰাত বিভিন্ন মিটিং হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আপোনাৰ তাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিটিআৰ চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰ হওক কোনো ধৰণৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই কি কৰা নাই অহা নাই আসলে এইটোৱে দুখ লোক অহা নাই এতিয়াও আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ এতিয়াও অহা নাই আমি বহুত দুখ আমি এতিয়া 3 মাহ হলো আমার এই রাইজসকল খাওয়া নাই দাওয়া নাই খুব দুখ হৈ আছে এই কারণে আমি এই মাটি নিদিম আজি কি হৈছে ইমান বিশাল প্ৰশাসন আহিছে আজি মানে ইমান পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে আমি শুনিব পাইছে মানে খুঁটি গাড়িব নাকি ইয়াতে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম আমি রাইজ সব একটাই আছে আর কি এই কারণে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম এটাই আর কি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ষষ্ঠ অনুসূচিত যি আচলতে 6 শিডিউল এৰিয়াত বেলেগ বহিৰাগত মানুহ ইয়াত নাপায় আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত আসাম গভর্নমেন্ট ইয়াত আহি মানে নাপায় আর কি দিব নোৱাৰে দাদা আপুনি Siu